Y epalagunok ongi etorri lastatxaple kanalera ongi etorri Warhammer Runtimes Vermintide bi Good evening. honetara eta gaurkoan bai saldiatuko gara lehendaiziko aldiz. Hemen ez txapeldun moduan eskirngate partida edo misioa bukatzea eta horrela ja txapeldun moduko mapa guztiak bukatzen ditugu. Noizbait lortuko dugu bukatzea? Ni esperantza daukat eta suposatzen dut baietz. Lortuko dugula bideo honetan zuzenako batean edo kamaraz kanpo? Bai, aukera ugari daude. Beste pertsona, tiru pertsona, nitaz aparte este bi, laugarren bat beharko genuke. Eta, saiatuko naiz betiko lez alik eta hobekinen jokatzen irabazteko asmo guztiarekin. Eta agian barko genuke laugarren pertsona bat. And always stern and present, Mr. Scrooge. To be loved and feared at the same time. Agian siena bat beharko genuke. The time has come, people. The Skittergate guards have been thinned. The Rockblood forces lack leadership, and dear old Raskinit is off to hold some self-congratulatory victory speech. This is our chance to destroy the Skittergate. Now, just let me finish before you start screaming bloody murder. You must go through the Skittergate and travel to Norska. It's the only way, so listen carefully. If you don't do exactly as I say, you won't be coming back. Goazen aurrera, beste egunean lortu genuen beste bideoa nivel basago batean bukatzea. Botzekin, pertsonekin aukera gaiago daudela. Agian bai, agian, ez nuke esako eunen, ere jokale bakoitzaren arabera, ni ez nuke esango oso jokalari honen izenik, baina jokatzen dudan guztietan ahalik eta hobekinen pasatzea daukat buruan. Baina, betiko lez, joango gara txandaka. Pentsak guztiok 35. nivel horretan gaude. Talentu eta bonifikazio guztiak jarrita eta abar eta hori mesede jarri izan daiteke. Ez dakidana da, botekin jolasten badut, nik pertsona moduan jokatzen dudanean, bot horiek nik jarritako armak eta habilitateak, pasibak eta guztiak dituzte eureki. Hori frogatu hartu. Thank Tom! Gas rat needs to die! Lower the ears down! Don't poke your eye! Holy papas guides you! Eurek hiltzen dituzte ere ondo, Leech! Got that for! Ready, mates! Gero, saiatu behar naiz ere taldekideak direnei ez nire. Leech incoming! Hori ere, taldekide gauzak non dauden adieraztea joko honetan garrantzitsua. Lehenengo helburu izan nintzateke, behintzat norkara heltzea. Apuntu engati berdin zaigu, guztiak 35. nivelean. Baina uste du nik jokatzeko moduan, ipotxeekin hobeto moldatzen duzu. I hear a backstabber!
Gainera ipotx modu hau nola esango no. Supplies will not save you, scum. Let my shield take the brunt, Trinklerati. Burdin amputzailea. Erderaz izango litzateke rompehierros erai, burdin amputzailea. I'm throwing a bomb! Oh, will you stop wasting those? It's hardly a waste. I have to be at the top of my ball. Don't think I've ever seen that. Ba, defentsa nahiko potentzia dela. Eta gainera ingurukoak defentsa potentzia ematen direla gauza. Gasrat's dead. A walk-by thrower? Oh, I don't like them. One click. Can't lie, not feeling great. It's a wonder you're still standing, Cougar. Berriro ditugu pasiboak beste pertsonak laguntzeko modu. I hear the Pale Queen. Rise, Matilgi. Vale, sartu da beste pertsona bat. Ondo. Healing draft if needed. Oh, let this potion work. Ah, the sack rat's dead. That's the lever. Step to it, mates. Vale, lauro komentamen. Eta saiatuko gara gurekin beharra. Egiten hemen Stargate irekitzen dugun bitartea. There! The abomination seethes with energy. Through the gate! There is no other way! With the winds. Beharko genuke. Gian ez baina haueto. Don't like this. It's too quiet. Bizilegi da. Batzen hau bere, itxu geratuko gara. Espezere motelagoa naiz, ipotx bat naizela. The Rothelm's dead. Hori hitzi egin. Ammo here, mates! A Kontuan hartu behar da, cold hemengo climb. etsaiak Just the place for a long zailtasun modu honetan espezere bizitza eta indartsuagoa Open the direla. good Bere eye, armak one eye. lehenengo nivela baina espezere botelatzen dira. I think it's this way. Aisha's Grace. Healing draft. Vale. Baina egin hartu beharko No one's duke stupid enough to charge down that camp, sorgin yeah? We iztaria. go around, find that back door, Eta and do it orain right. hortan den mertzenarioa. Jendeak hiltzerateko pazientzia horrik ez dauke. Looting his key staff, and his day isn't ruined yet. Come on, mates. A ber, laguntxo. Oraingoz ez garen. Aha! You want another cookie? Ez dite emateko aukerarik emateko, bale. Guretzat gotuko duko, Ez dakit Felicia's done erregeneraziorik well. izango den. There's the docks and the back door, just as promised. Vale, guaz. Kontuan ere hartu behar da, entzuten diren zarata. Batez ere klak-sakak horrelako bat egiten duen.
Edo hau sakon bat. Klak, entzuten bada, badakizu hor dagoela Lost mates to Chaos Warriors. harrapatu nahi zaituen o bai. Aim for the head, Ranger! Aim for the head! Grimke, you should see your dogs. With this, I toast victory. Rock Helm, tell it good. Help me! Dead, not alive. Look out! Fire at! Healing drop. Another dead weapon left. That's a nasty wound, sir. Ondo talde lana ezinbestekoa. Help me! Are you blind? A ver, Healing draft. You'll need it. Yeah, that bloody hurts. That's a lot of blood, Zungi. Heal up. More fruits than Carillions, more fun on the battlefield than anywhere else, mate. Oh, a damn troll. troll bat. So now we fight a troll. Delightful. Ah, make it you all. That's all you've got? Eman bat gogor gainera. Still here? A ver, Just take a swing. Go on, again. I can take it. So, an elf can kill a troll. Live and learn. It's all about when and where you place your blow. Not so hard. Then ez I'll let dituzten you have the ematen. next Saiatzen one. nahi ikusten zen moduan, baina gaur baki zergaitik ezin dio bizitza posoirik. Posoi ez da. Crude shot, but crude Sendabela. shot is better than none. Zenda belarrik ez dauko, ezin dio tutsi, Before baina the ez world hartuko. ends. Here, sir. Let's get to it again. Zenda belarra, hemen likido formatua. Lumberfoot healing draft. Healing draft, mayflies? Hartu zuk, Right, Stormer. a ver, Healing draft here. Hold a moment while I drink. Gustumi! Anderson! vale. Potoloekin kontuz, See that? Assassin's coming! eta hiltzaileekin ere kontuz. Sneaky ratty, dead and done! Vale, justo hiltzaile bat eta potolo bat. Potola gainera bizitza kentzen dizu eta That hori clunking brute can't fool my ears. A nahiko chaos warrior, arriskutsua just what we needed. Hipotak defensa. Ondo gongo litzateke aukera egotea agian moden bidez edo asos. Jokatzen guztiak hipotzekin egitea eskutu defensa. Hipotzen historia garatzen da. Look at that armored brute. We're blatant
common sense. We have slain the Blankstormer. There's an assassin close by. My ammunition is spent. Justice finds thee. Get off these baggies. Hiltzailea gainera... Bueno, hiltzaileak bete rapatzen, no? Gutxitan hiltza lortu dut bera nire gana salto ditzen duenean. Admiring the view, drink Barati. Kendu Let's get erdi. inside. Here's a healing draft. Guazen The barrura. gas rat approaches. Up to that next. Vale, now. hor. Gasrat's dead. This way. Horiek bizitza Onwards. gentzen dugu. Search the camp, mayflies. We need the Eskanak gatekeeper's izatez, treasure. lortzen dituzten asmakuntzak, hiltzeko asmakuntzak izakienak baina asko ez ere eraginkortasun handiagoa daukate. Hemen kontuz. Ha! You reckon I'm scared of you, Kentucky Doom? That you'll walk out of here alive? That you're blown by this shot I assure thee? No, just a scratch. Look at this. I hope it's not spot. Come here! I know you, Jack. The also black. Ez, egin bilakatzen denetik bat ere gustatzen. Take your best shot. Monstruetatik hau gehien gorrotu dudana da. Gian pertsonekin. Walk with Sigma. Right, we have what we need. Back to the gate control. With haste, lumberfoots. Ugh, let's make this quick, One Eye. Kontuz. Ez ustekoak, estatu egiten gauza horietakoak. Sigma guides my strikes, Master Quad. Wish he'd guide mine, or better yet, send me a nice cool flagon of ale. We have a Blankstormer. Bandages, tinctures, and medicine. Kill him quicker next time, would you? Yes. Hori da esaten nuen zarata. My bow reaches where your hook cannot, Lak, straggler. lak, edo horrelako zehozer. Vale, hiltzaile bat. Assassin! Assassin! Get this broken! Beti harrapatzen da. Beti. Osea, naiz eta entzun, osea, beti harrapatzen da. Berdin da, osea, ikusten dudan nola ez, beti harrapatzen da. Zorginkeria bat daukate da. This'll help me along. Bernito eman gauza hori esakin nola da. Here come more of the Wazzacks! Careful with those bombs, Saltzmaier. We can't afford to waste them. Don't lecture me, Goddixon. You're bloody mess then, Grimgate. Lofen. Pasa. That's all. You hear what I hear, mate? Leech. Hori da foto. All right.
Etori bestea. Gods. I'm surprised you can stand the building. Vale, guztia gaude. I am tired of patching you up. Vale, Cooper. liburu One galdu. day I won't. Eta batxuta makere joaten bat horrelakoa gertatzen dira. A watchfire flower. Don't let it shoot. Be ready. no. Chaos Warriors near. A rot hell. Clumsier than you, mayflies. What a shame. The Chaos Warriors had it. No! May I remind you, you are not invincible. Right here! Give me a good shot. No, not enough. Try again. Hemen badespada bedira zenbait gauza ez pentsatu edes esan. Gero nahi ez dituzun ez ustekorik ez Still bloody izaten. hurts, but at least I'm not bleeding now. Askartasunarena ipotza entzatez dakite gokiena den. Gehiago izango litzateke elfaren txago kasu honetan. Bere habilitate asko ere handiagoa delako zentzen. Jarraituko dugu denak batera, hemen pizka bat korrika. What are we waiting for? Wake the gate! Vale. Right, now we just need to Remember. upset the warp regulators. Smash the lot, it's the only way. Give them a good walloping. Side by side, faces together. I can do this all day. Lo hacen corrika. We've done enough. Time to leg it, mates. To the gate. Move, move. Fleeting shadow! Lo hacen barruda. Ah, the taste is worse than the smell. By the hammer and griffin. Sigma Por la guide me torrena. to safety. A ver. Lo agarren personas, Grow saben careless. aquí. They're still out there. Ordez, ba, bueno. Eskin gate. Azken txampa. No idea what teamwork entails. Hemen kontra. Vale, hemen bestea. Ogro hori ere izatea... Ametralladora kasu honetan. No les caben las datos.
Vale, caca. Squirmy elf, or I'll leave you! Sí, va a ser. Eteltzen punto honetara. I'm ready for you, shield rats. Go! I'm right behind you. Devo de hacer un desafío. Uf. Shield vermin among them! You're making me proud, Sergeant! Venga, taldekideak. Zugan konfluentzia Hanging dauka. among them! Ni izan agora. Baina gutxi falta zaio. Ez badago, komeni da gehiagez hitz egitea. I'm a story! I'll have to more the backstab!
Weave calls me back. Got shield, Rocky! Madarikatua. Baina ez izan. Gaina, aldeatik ez da mugitzen denez, batzutan ez du aurkitzen den dagoen bera. Well, looks like our help is as eternal as we thought. Coming through that way. All right, come on, kill for old Warrior. Vale, lortu dugu. Lehen da bizikoan gainera. Aplicamos garden nivel Diego gara berriro. Me has pillado. Hola. Rana de no paría. Rain won't stop them. We're not fighting out the North Gnomes. Ba, bueno, lagunok lortu dugu gure helburua betetzea, espero gustoko izan zaizuela, horrengoan gehiago.